muraho neza. Ibi ni Biroti TV. Ni Intore Alex mwene Kayanza. Kanza riba kare ya Rubabaza nditunze amaronko ya biri ku nzira ya Gatara. Mbivuze wari uri mwene de. Nyibwira tumenyane dukomeze dukundane. Ni bukakazi gakomeye kandi katoroshye. Ni Biroti TV, duhe subscribe. Murakoze cyane. Perezida Kagame yavuze wamumenyesheje bwa mbere ibyo kwimika umutware w'abakono. Perezida Paul Kagame kuwa gatanu ubwo yahuraga n'abavuga rikumvikana bo mu ntara y'Amajyaruguru, yasobanuye uko yamenye ko habaye umuhango wo kwimika umutware w'abakono wabereye muri iriya ntara y'Amajyaruguru hamwe n'abayobozi bakomeye ibikomerezwa bitandukanye mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Muhoza. Ku itariki ya 9 Nyakanga nibwo mu Kinigi habereye umuhango wasize Kazoza Justin wimitswe nk'umutware w'abakono mbere y'uko yegura kuri izi nshingano mu minsi mike yakurikiyeho. Uyu mugabo yeguye nyuma y'uko yaba we ndetse n'abarimo abayobozi bitabiriye uriya muhango bari bamaze iminsi botswa igitutu bijyanye no kuba ibyo bari bakoze byarafashwe nk'ibibangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abavuga rikumvikana basaga 700 bo mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'Iburengerazuba, yavuze ko yamenye ibyuriya muhango wo kwimika umutware w'abakono abibwiwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yavuze ko bigitangira yahamagawe kuri telefone na Liyetona General cyangwa Colonel Liyetona General Mubaraka Muganga amubwira ko hari aba-ofisiye muri RDF bafunze kuko bari mu bintu bidasobanutse. Umwe muri abo basirikare bo ku rwego ba Colonel ngo yari mu butumwa bw'akazi mu mahanga, gusa biza kurangira abeshye agaruka mu gihugu mu rwego rwo kwitabira uriya muhango. Perezida Kagame ubwo yasobanuzaga Liyetona General Mubaraka Muganga ibyo bariya basirikare bari bagiyemo, ngo yamusobanuriye ko ni ibintu by'amoko ko bifite intera ndende. Icyo gihe ngo yaramusubije ati uwo mukoloneli wagize neza kumufunga nti ariko mukurikirane mumenye ibirenze ibyo. Perezida Kagame yavuze kandi ko icyo cyari igihe cyangwa icyo gihe yabajije umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda niba nyuma yo gufunga ba Colonel hari icyo baba bakoreye abasivile. Amusubiza ko batamureba. Noneho we yaramubwiye ati abo bandekere bose bari mu nshingano zanjye. Ni Perezida Kagame wahise amwizeza ko agiye kumufasha abasivile kuko yaba bo cyangwa abasirikare bose bari mu nshingano ze. Icyo gihe umukuru w'igihugu ngo yahise ahamagara inzego zitandukanye kugira ngo amenye abari bitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono.
atungurwa no gusanga abenshi muri bo ari abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Umukuru w'igihugu avuga ko aba barimo Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na visi meya wa Musanze yabahamagaje mu rwego rwo kubaka ibisobanuro by'ibyo barimo. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu visi meya wakabaye ari we watanze ruriya ruhushya atazi uwarutanze. Yavuze ko bo yababajije icyo basigarana mu gihe buri bwoko bwose mu Rwanda bwaba bwironze bugashyiraho umutware wabwo. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'uriya muhango hakozwe icukumbura ryagaragaje imikorere mibi irimo nko kuba amasoko yose akomeye yaragendaga ahabwa Kazoza Justin wari wimitswe nk'umutware w'amakono cyangwa w'abakono kandi mu buryo butemewe n'amategeko. Kagame yavuze ko yiteguye guhangana n'uwo ari we wese uzabangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Yavuze ko kandi n'abandi ibyo kwironda biri kuganza bizagabanwa bikarwanwa ku rwego rukomeye kandi rugaragara. Nibatabihagarika vuba na bwangu baragira ibyago. Ngayo nguko ni Ibiroti TV, tuba twakugera tukakubwira, turagusomera, duhuza n'ibitangazamakuru bitandukanye, tugasesengura tukaguha. Ni Ibiroti TV, turagukunda. Nkeka ko nawe dukunda, dukore subscribe. Ciao ciao.